Hello, welcome to the show. Unlike you go to the shop to buy bread. When you buy bread, you need to buy butter, eggs, jam. But I feel like information you can more mafaratlhatlheng tsona lo tse fetsang o di tlhalosa ke Exactly, Maria. When can I get share? No, but mara ke strictly business le sa tsa phone le tsenya batho le na man business fail. I want to yeah I want to go well Mzomnyama ahlanganeni. went right In 3 years to come, 4 years to come, Ntori Range, it will be big. Exemajita Dintamo, Eke Charity Podcast. I'm Mr. B on Charity Podcast. Wa itse ke charity e la man. Ya phele na le bayeng. Ka tseno ke tsamaye ke le mongwe. Ke na le ntate, o tlo bolela le rena, mara o tla ikitsise. Ntate dumela. E tobela pa le kaina. Ke ra lena setšhaba ka moka ba le utlweletseng ba ahisane le kaina. Amen. Ntate ke mang? Papa ba mo istrese ba mmitsa stoko ke o mongwe wa member wa Tlhangana Race. Oh, Tlhangana Race. Tangi. And then Tlhangana Race ke mokhatlo wa eng? Ke mokhatlo wa o thusa community o teng mo community. Oh, community yesterday. Community ya New Yesterday mo Amanskraal. Oh, so hanchi mo Tlhangana Race le dila ka dilo tse bjang? Re dila ka dilo nyana tse so go tshwana le thata mo streets re lebeletse go tshwana le lotse tsa boshiso ra patrola la bona lotse bjao so to go bontsha di jibu skontiri ditsela tsa mohae le dikolo tse di sa tsamaeng pila ra tsenella. Okay, Tlhangana Race. Okay, so wena u community member ke? Ke community member nna. Okay. As mo hae ke bona bana ga re bana le mo 2 weeks mo Matso Primary School. Ba sa iskolong. So o ka ntlhalosetsa gore go etsalang bana ba sa iskolong? Papa bothata ba go Matso ke bo boholo pa. Ke bo boholo pa taba kholo ya gore bana ba sa ya sekolong go Matso. Gore go Matso go ditšhila pa. Go ditšhila? Thata. Ntlhalosetse go ditšhila bjang? Ba ka mo Matso like di drain tsa di toilet tsa bana and primary Matso ke primary a re bolela di drain di tlhatsetsa montle thata go tlaseng tsele tsa bana ba grade R drain di tsama montle like so di tshila tsele tsa ka mara drain di tlile montle ebile mo gongwe di tsena ka mo tlasa di class tsa bana class tsa bana ke me mobile tsa ma grade R ebile di thapile bana ha lo ka mo tlaseng o khone utlwa le monko ke bothata bo rena le mbona go Matso di toilet tsa go Matso a di bereke le motlakase nna o sa bereke o na le 11 months go Matso Primary School 11 months wa fitlhela mo lo reng le batswadi kgang e ba e tsena mo lo reng ba hana gore bana ba ka ya sekolong go ditšhileng tseo and then ha ba nna 11 months o sena motlakase ka re ko sekolong o na le go photocopa di homework tsa bana di activity nna ba ira bjang pa mo ke sa itseng mara mahem ba rena ba ntse ba thusana le dikolo tse di leng mo haufi le bona le ba ahisani ba sekolo go fitlhela mo lo reng le ba ahisani ba lapa mo lo reng le bona ba dena ba setho ba ba thusa le rena community ra dena re e bona gore e bana ko Matso ka nnete a ona eng motlakase ya ba hona re le Tlhangana Race re dulela fatshe re tsena re kopantsha le community ne lira tiro entle tangi papa ra lebo and then ka re ke a bona gore a o tsamaye o lo wane kana ko Matso Primary School o na le ngwana go teng a ke na le ngwana ba go Matso Primary School ba ne go re emetse ntho serious ka nnete pa bana bo le bo botle ke baka bo botle ke motswadi ang ke bana bo le bo botle ke baka batswadi bana botle ne o ira tiro entle tangi pa a rutlwe ba o tsamang le bona ba lefapha la Tlhangana Race di member tse dingwe gore bona ba ka tlatsa ba reng mo seo se bolelang alright re ka nna ra mogela ntate le ka no bolela nna ke a tepolela ke nna Johannesburg ke tshaka ke yone ke le SGB mo Matso so bothata bo ke bothata bo le kgalentse bo le teng a se bothata bo thomang gona bjanong nna ke na le 3 years ke buitse bothata bo o na le boitse 3 years 3 years o re tryile re paletse re faila ke district
isa Ee, nna gore ba re isa kwa mara ba re le ntho re nyaka. eish Ke le mo SGB. o na le Ne SGB ke le SGB mo. yo ne ke mathata Ga ba hore ke dilo tse dintsi tse le gore tse dintseng ke tlo palla go di tlhalosa. Yeah, Mathata yeah. a sekolo se le ka mantši thata. a kere bano no ha re lebelle ya gore why sekolo se tswalletse bana ba sa sekolong so ke taba di-toilet Ke taba di-toilet and then hape le management wa sekolo o le goreng wa re faila. Bana ba environment ba yang go yona ba tlhoka motlakase kry-a gore pila thata ke principal Yeah. ke the head of the school le le tshwanetse a lokisitse mathata ao a mo Yeah. paletse. as ke na lo bona mo dikolong tse dingwe o kry ba beile di-mobile toilets so ntho e be ya o nna e pala gore ba beye di-mobile toilets as wena o le wa community maybe o ka ntlhalosetsa mo Mo di-mobile toileteng re kile ra agree re le batsadi gore ra di dumela di-mobile toilet moragong ra kry-a ra fiwa batlha ka maele gore ne ga di right for Yeah. bana ba banyana this and that o kry-a le gore di busetsa morago. oh Batla ka option e nngwe gona bjanong e iragalang as a present moment now gona bjanong e iragetse di agilwe di-toilet di lokisitswe go no shota net ganyane gore bana ba ka boa sekolong ka mantaga ka mantaga e re yang ko yona e re yang ko yone. o setse di lokisitswe Ee, go no shota mola le moo re sa emetse yona re sa emetse ke dilonyana tse di few tse re di emetseng mara go fitlha mo re fitlhile mo teng go bontsha re tlile pila mo di-toileteng. so le tshepisa batswadi gore bana Monday ba ka tla sekolong Definitely sure, 100% sure. and then batho bana ba lokisa di-toilet ke bomang Batho ba ne ba re thusa toilet ke Hlangana Race le community. As community otlhe le Hlangana Race ke bolela so Hlangana Race e latile ke nna o e latile ke lena ya ka gobane ke bone e thusa batho e thusa le ka le bridge la go Donosa yeah ka ba lata nna ka re ke na le bothata individual gore ko matla go sole so batla tshile re fitlha mo le di-toilet tsele ke bona ba ba lokisang mara go na le batsadi ba ba leng teng ba ba peelang dijo ba peediwa makiwa gore go tlhakantshile disentenyana gore a bo patela ba berekela community ba berekela community ba thusa setšhaba Yeah, ne. go na le tšhelete mo a wana tšhelete. ne ke phaphatela matsogo Hlangane Race ne ya bereka ntle le o senya nako o ka rata goreng wena o le motswadi wa ngwana o le community member ya mo Yesterdays o ka rata goreng before e tswalela aowa nna nka rata gore kgopela gore sekolo se le ga se bula e le mantaga batswadi go le gore re na le baeteledipele ba ba mpšha ba o le goreng ba ikemiseditse gore sekolo se le ba tla se tlhokomela ka mokgwa go tshwanetseng e sentse re di bonang batswadi nou so re tlwaetse mebereko e le gore tshwanetse re ire re ile ko sekolong re lokisa ro ira mmereko wa di-GA batho ba o le gore le nou so ga re bereka so ba ile o patelwa mafela kgwedi mara batswadi ke ntho nna nka rato e bolela ebile ka efe yo a kenya go ya ko pele ga o nyako e senya a kenya go e senya e lokile bja nna pa and then Mr. wena o ka ratang before e tswalela Nna ke rata go itsise batsadi ba rena gore a re tlhokomeleng sekolo sa rena sa matlo ro se lokisa and then sa bofelo ke rata go le itsise gore bothata ba principala ba ko matlo yeah bothata bo leng teng ko matlo bo tlisitse ke principala so go ya ka rena le batsadi le Hlangana Race le re le ha re sa monyaka a boe ko sekolong sa matlo a le sa mmatla a sa mmatla total ebile a sa tlhokega because gana kgatlhego mo baneng ba rena because o kgone go nna le bona for 10 to 11 months a sena motlakase and a batlisa gapape ko ditšhileng so gore re ga ba rate bana and kana ke ba rena and government e romela tšhelete district ya bana ba rena o e berekisa ka mokgwa ena a nyakang e seng ka mokgwa go tshwanetseng go dira le ka teng ke bolela so go na le class tse e le goreng ko matlo di 6 or 5 ga di na menyako ra re bana ba rena ngwago nna mare ga ba bolaile and then before e ba Monday ga ona meeting o tlo bang teng possibly go na le meeting o tshwanetse o tshwariwe ka bosigo ka Saterdag ka 10 o'clock ko matlo wa batsadi ba matlo mare le community ya tlhokega ka mokgwa le re thomile dilo tse e le teng o ka osane ka 10 o'clock ko matlo mo mosong ko Mmatso primary school Saturday o Saturday tomorrow yes okay principal a sa mmatla gore ntho tshwanetse ba itse gore principal a yone ga re sa mmatla a sa tlhokega so paletse for o paletse ke bana ba rena
o re faitse principala batswadi principala o re faitse principala o re faitse gore mane leng go le principala o na le khatlho mo sekolong se nke re se mo ka tshiko bana nke le bantse ba tswela pele ba ya sekolong ka gore principala ana khatlho ebile hana le gataba yena le group ya hae ya batho ba le ba amohela tšhelete ya sekolo a ona ntho ba irang ka tšhelete ya sekolo ke ya bona a sa le ya sekolo so na re ba tswe go sekolong go tsene ba bampšha sekolo se tswele pele se rane ka mokgwa sekolo tshwanetse se rane ka teng ya e re ke tswalle before re ka isenya tswella pele yo senya ya mokgalabe le nna ke a o bona wa bela ka utlwa mokgalabe yo senya I'm Mr. B on Charity Podcast. Re boipulo ka wena. Re wena ka wena. King Saival. rival Mo Charity Podcast. Ya ka he wintso itse gore Yeah. It's Timmy Turner from 016 in Team Pitur. Get here. Hey, yo, it's a boy Kuka PTA Kamargamba Team Pitori. You know who it is from Guru. Check Max 012. It's a boy DJ Young Master. I want you new master. Yo, this is the ghost, the one and only. EAZIDAWG on your favorite podcast, Charity Podcast. Rewena, Kawena.